国际上近来看到罗西亚国会通过明年伊嘛要办总统大选，连讲目前罗西亚所占领欧东4区居民，嘛拢会使投票。然后目前普丁也未表态讲敢要争取连任，不过外界也是认为伊会出来选。 Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. 俄罗斯国会上议院随即宣布明年总统大选的日期。现任总统普京已经做过4任总统，虽然也未讲是不是争取第5个任期，但是外界拢有期伊会选，而且因为去年俄国通过修宪。 和普丁会让国再加做2任总统，一直到2036年。普丁伫咧俄罗斯投资论坛拍经济牌，强调今年国内 GDP 成长3.5%，以反批评西方是伫咧食棺材本。 Только набирает силу. Скажу больше, западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего, по сути, не менять, что стала архаичной. Во всяком случае, становится архаичной. 明年3个3个俄罗斯伫咧乌克兰占领的4个区。 包括顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克加扎波罗热的居民也会当投票。伫国内2大反对派领袖纳瓦尼加卡拉扎姆，即马2个人拢伫咧监狱内面，所以是无会当对普丁构成威胁的参选人。反对派人士是伫咧各大城市踩看板，表达反对普丁连任的立场。 Электоральный ритуал, электоральный обряд имеют большое значение для Путина и для его команды. Внутри это важно, потому что это замер лояльности и покорности региональных элит, что система работает. 另外，已经掌权10年的埃及总统塞西是一个拼连任第3个总统任期。埃及总统大选这个月初10到12举行，18会宣布结果。外界普遍预计塞西会甲前2面同款，摕到压倒性的胜利，因为以下冲突转移经济恶化的危机。 再加上塞西完全掌控埃及的政治、经济加军事大权，小可有影响力的人物拢会被打压，无法度参选。公司新闻张伟林编辑。